Belai ke hambai Dini 30 तारिख September 2020 IPFT ni Allied Organization Central Youth IPFT ni ongoi जों दिनै kaisa memorandum abo submit khlaijaka chini Tripura hasteni Honorable Chief Minister ni thanibo memorandum submit khlainani bagai जों Youth IPFT ni ongoi थांनाय 9 तारिख September 2020 जों appointment sanka appointment letter bo जों submit khlaigya governor ni thaniya bo reject tongo chini appointment letter tei Honorable Chief Minister ni thaniya bo rimani bisinga जों tini appointment mangka abni bagai especially sini Youth IPFT Central Committee ni ongoi tei organization ni ongoi जों belai kha kaham tei hambaya pharo amono peila tini ni sini Youth IPFT ni ongoi sini Honorable Chief Minister ni thanibo sini sanmang bula ya pharmani tini ni peila sini o sanmang bula ni bisingo sini number 1 issue tongo abongkha sini kok borokno Roman script by implement khlainani tei 8 schedule 8 khlainani bagai abo sini cabinet ni joto respected sini cabinet ni minister rokna sang abono submit khlaikya sini Honorable Chief Minister ni bisingtei abo dakti khlai implement khlainani bagai karon abongkha sini belai nangkok mani issue haikaba abo sini long pending issue a issue no tuyoi kabangma political party rokno Tripura prai 70-71 বছর politics thangui thangka a issue no tei tapno जों implement khlaimi ako aba belai durbagyojonok haipno जों kha khlaio tabukni sini katal hasteni hapanga asukjak sini IPFT tei BJP ni cabinet minister of ni thanibo abo dakti khlai implement khlaika angkai belai nang sanai aboni bagai sini a sanmang belai जों ya pharjak tongko ya pharka second angkha sini 125th amendment Constitution of India 2018 for more empowerment to the district council abuna tuyoi sini already Tripura state government ni ongoi additional upgradation khlainani bagai already Tripura tribal area autonomous district council tongmani no already tabu Tripura territorial council abno state government ni hakaba cabinet ni hoite already pass khlaika tabu sini government of India ni ongoi जों approve nango abno bo dakti khlai chini Honorable Chief Minister ni leadership o hakaba Honorable Chief Minister bini chaitok Mumbai dakti abono implement khlainani ongthong tei sini additional tei bo karak khlai empowerment khlainani bagai potripur jesini 125th amendment no jesini IPFT tei IPFT ni ongoi je submit khlaijak tongmani abono dakti implement khlainani bagai जों sini tini ni sanmang bulayo जों Honorable Chief Minister be malai mani jarawo जों abono no saka tei submit khlaikya tei kaisangka third before assembly election 2018 ni sekango haikaba IPFT tei BJP bai alliance songmani je issue tuyoi ADC amchaina katal haste Tripura alliance namnani bagai 2009 ni simi IPFT je movement haikaba struggle khlai phemani bisingo sini Tripura sani identity ni bagai haikaba sini Tripura sani ostitwa ni bagai जों katal haste Tripura alliance sanmani jarawo thangnai assembly election je IPFT tei BJP ni ongoi je alliance songmani bagai high level modality committee ni bisingtei khlai je khajaka government of India ni abo notice notification ni bisingtei khlai je a high level modality committee bahaino abo automatically nini up to date khlainani bagai tei continuously aboni kaijokari khlainani bagai जों CM ni thanibo tini जों abono haina hai briefing hakaba जों submit khlaika sini je demand tei kaisangkha sini fourth number point angkha
in ADC area ni bisingo जों नुखा ADC establish संगमने हेकेबा जों ADC माने प्राय 32 years ni saka kawi thangka tabuk phono sini in ADC area wo kaisa city phono state government ni ungthong हेकेबा sini ADC area wo kaisa phono shahar ta phono approve ungyaku ba shahar songjagyaku abono bahaino state government ni bisingti na abo cabinet approve khlaikangkai abo sini ADC area bisingo shahar khlaimano abo bahaino sini IPF tini allied organization EU IPF tini ngoi sing tini honorable chief minister ni thaniba sing high briefing khlaika abo immediate ADC bisingo je town tangmani at town bill bahaino dakti khlaiye implement khlainani ungthong abono sing sini tini ni malai manager abo sing submit khlaika te kaisangka sini 5th point abo last point belai nangkuk mani issue abo sini especially previous government bo full abono fill up khlai thangai malia sini Tripura sarakni Tripura state ni all department no sini je backlog haikaba post vacancy tongmani price 17,000 price backlog tongo abono bahaino tabukni IPF titei BJP ni hapangni bisingti haikaba coalition government ni bisingti khlai every department ni je backlog tongmani abono bo immediate fill up khlai kangkai belaino sanai jehetu Tripura sa siklarok tabuk kwbangma unemployed bekar tongo kwbangma siklarok samung homong manja aboni karonoi borokno dakti implement khlai kangkai ba new requirement ni bisingti khlai tlangkhangkai belai janai abono sangtini sini honorable chief minister ni thaniba chini samung blai rekha aboni bagai Tripura hasteni joto siklarokni thanibo जों muno tinini sini malaimani hekaba deputation जों submit khlaimani जों amoni bisingti ke जों saklainani musungo tini price sini deputation ni joraba जों प्राय 1 hour kasakasi जों kok salaikya kwbangma sini je issue no tui te major sini je demand abono issue no tui जों kok salaikya aboni bagai siklarokni thanibo जों amono saklayo press mini bisingti hekaba sini press media rokni bisingti ke जों saklayo abo sini je Tripura sani bagai nangkuk mani issue no जों buskango teibo saktari samung khlainani bagai जों chaitogoi tongo sini je responsibility abono जों fill up khlainani bagai sini je commitment abono जों buskango teibo kusugot langnani bagai जों chaitogoi tongo especially sini Tripura land sanmani jarawo tabung miyaw khliyo जों नुखा Assam state already 50 years kaka Bodoland separate state sanai rok miyaw frani haijarawa 2020 ni 29 September ni jarawa Bodoland territorial council tangmani tabo Bodoland territorial regions namai rijaka abo upgradation khlairika separate state ni aboni bagai jengbo khalogoino tini state government ni bisingti ke central government ni thaniba chini kwbangma Tripura sani manthai te Tripura sani safeguard ni bagai जों chaitogoi samung khlai tongo jotono sahajogita rwnani ongthong te jotono chubachu khlainani ongthong tini ni jarawa sini youth IPF ni president borongmunang Dhananjay Tripura bini leadership जों khoroktam malaikha ang sak chukla charan watia te sini youth IPF central committee ni AGS sini borongmunang Prakash Dev Burma जों khoroktam natini sini youth IPF ni ongoi जों honorable chief minister ni thanibo sini sanmangna जों yaparka jotona